wa ebintu mbire ninkwa nambiere abarebi maere my friend naengo tebi naro umurebi nere buya kabisa umurebi vizuri kamili ile ya ukweli era kunyubuye pikurwa sakukurwa lakini bono kuja jinsa kuja kuja emogo badise bari muri tika ngaki none nza gare kubo nero chire gose akuja kuja masaa 7 saa 8 asa kuja mapema saa 6:30 ivo yani moda lero mapema egera kuja anakuja na fujo abantu bana no barabage barayari bambikubuka bari baende skuru umanya kogeanza kusiga compound manga fungua hapa ni kwangu kwani yani ngare ngango baireza ngaga najira wingiro monda hapo ino mare muzo kusumbwe family butu obatura pi wale saiga kumuruka bayisinga fungua hapa wa mure ko batura uraba tateno ninda igurunga amuka yani ngoja murai abana dadi uwa tatenda ryoka aje ono ugo juike nyombe uturi mwana birie bike akama akora bwata nona akagura mwana naka kubwato kuguru takugie tonga gete chai menga toka uruta mwana ko iruka ko fry jimeza kugie tonga imi my friend naye bye jege tonga imi ono marembo buru muchu my friend o buka ikonyo tituza hata na nusu ina ko tebia buka yako chikutulia marua yakamonyara ijibuzi saa 9 gaho sobona ngongu bole bwanya kurara na ndari kurara bona akuka buki karaire awe tubaira adoboka yani iko ni mnafanya nini kwangu hapa kwa ndoro sakuke tena sinikata na ndaboka sinikata bona boga bwaki ngonya bwaki bamintu umuntu yarabara nzukuronge chiko pina ha aburuga pa amanya kubatu timiyore chibija chiminuka ayuwe sei nke ko tugirwa kisega bantu batari kurara umwana yo kubito kukiye ege kabo meno yoki abana abo bakusumbuwe abantu amanya kuruwas asuki kukiyanga buja asuki wunse kono bwete asuki wunse atiga ari bunengenjere amanya kuminyazi bunengenjere onye ku mento onjoro buja akongo ndo bakaka barangari bari kenyoro jango cyane naki toheresengo tukunyuru cyakira batagana haki kamuranje igeri ry'umwana mura kwa ruzi kugera tonga gace gutumere kona ye nyumba igeri rimna kwa tureta abana mwana abwa tendanga aje tata jideli ryaje bano baba tata yani tondi tinyu muntu dat na naba abwento pokuno no bara buronge na ha akindu bu mutori bu manyasa si atakuwa sasa